ikaze ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, ikaze kuri Jean Paul Nkundineza. Niko tuje, niko twinjiye, duhere hehe? Reka duhere mu gikombe cy'isi, aho ibintu byatangiye gucayuka. Ikipe y'igihugu y'Ububirigi yahaye isomo rya ruhago Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho umukinnyi wari warahaye ikarita y'umutuku, Trump akavuga ko yasabye FIFA ko iyo karita yakurwaho akazakina 1/8 ikuriweho, ariko nta kintu yafashije igihugu kibyo. Ntabwo byatumye kizigenza Cristiano Ronaldo arara adasinziriye, yarayahumeka isigane ku gitego cya Merino yatsinze ku munota wa 95, kuko bashyize iminota 6, yatsinze ku munota w'inyongera nko ku munota wa 5. Espagne nayo iba yicotse muri 1/4 mu irushanwa ry'igikombe cy'isi. Aha bagiye basangayo Abongereza ndetse n'Abafaransa bamaze kujyayo. 1/4 kandi kugera uyu munsi harimo amakipe abiri ya Afrika, ikipe y'igihugu ya Misiri n'ikipe y'igihugu ya Maroc, nibo bahagarariye umugabane wa Afrika, nubwo kubera uruhu rwabo nabo ntibajya bemera ko ari abirabura yose. Ngewe niko ntangiye, niko uyu munsi bimeze. Reka twicire muri siporo. Transfer ziri kuvuza ubuhuha muri Rayon Sport na APR. Cya kinyamakuru cya Karenze nacyo kiri mu karere ka Burera ku cyicaro cyangwa se ku ivuko rya Pionika. Amakuru tuyahereye rero. Amakuru reka nyahere ko Perezida Kagame, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, yagizwe umuyobozi wa komisiyo muri ONU ishinzwe AI, ni ku rwego rw'isi. Perezida Kagame yagizwe umuyobozi mukuru wa komisiyo nshya y'umuryango w'abibumbye ishinzwe guteza imbere ikoreshwa ry'ubwenge buhangano ku rwego mpuzamahanga. Umukuru w'igihugu azafatanya izi nshingano nk'umuyobozi w'umukuru w'ikigo cy'ikoranabuhanga. Ni inshingano nziza. Buriya iyo watekerejwe ku rwego mpuzamahanga uba ureberwa mu ishusho ngari irenze uko wareberwa mu gihugu cyawe. Ni iki kiriho aka kanya? Mbappe, hari umudepite wo muri Paraguay wamwifatiye ku gahanga mu minsi yashize, avuga amagambo y'ivangura kuri we, nawe yamusubije amubwira ko adakwiye kuba ari mu mwanya arimo nk'intumwa ya rubanda. Nta yahe makuru ariho rero? Amakuru ariho nuko ejo ibihuha byari byahise, cyangwa se amakuru yavugaga ko Emmanuel Rukundo yarekuwe na polisi. Ntabwo ari byo. Uyu musore aracyafunze, afungiye kuri sitasiyo ya Rib ya Rwezamenyo, akurikiranweho icyaha cyo gutwara imodoka yanyweye ibisindisha. Emmanuel Rukundo nta gihindutse, azagezwa muri parike, agezwe no mu rukiko, aburane. Ikizavamo nicyo abantu bazitega kuruta kuvuga ko yarekuwe. Hari umuntu ukoresha nimero ye, birumvikana ni umugore we, ejo niwe wari wabifashe abishyira kuri za stati, avuga ko yarekuwe, ariko ntabwo ariko bimeze. Yes. Emi aracyafunze, niyihangane. Uyu mwanya tuvugana hari abantu bari kuburanira mu rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro barenga 30, harimo abakozi b'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro. Amakuru ari imbere mu gihugu nuko abantu barenga 120 bajyanwe mu bitaro bazira kunywa umutobe wari uhumanye. Abantu basaga 128 bo mu murenge wa Rukira ni mu karere ka Ngoma bajyanwe mu bitaro igitaraganya, bamwe barimo gutaka aho bavugaga ko ubukwe bagiyemo banyweye umutobe wanduye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukira Bahiga Josue
yavuze ko abanyweye uwo mutobe bose bagize ibibazo mu nda birangira batabaje abajyanama b'ubuzima babajyana kwa muganga, bose bajya ku bitaro bikuru bya Kibungo. Ibintu byo mu cyaro se mana yanjye, reka nabo bihangane nta kundi byagenda. Reka mvuge gato ku rubanza rwa Dr Rwamucyo Eugene uburanira mu Bufaransa. Uyu munsi harimo gutanga ubuhamya abatangabuhamya nyine bamushinja. Hari umutangabuhamya wavuze ko yamwumvise ashimira interahamwe no kuziha imashini ishyingura mu kazi zari zimaze gukora zo ko gutsemba abatutsi. Umutangabuhamya warokotse jenoside yakorewe abatutsi yabwiye urukiko rwa Rwanda rw'i Paris mu Bufaransa ko yumvishe Dr Rwamucyo ashimira interahamwe ku kazi zari zimaze gukora zo kwica abatutsi. Uyu muganga wari umuganga mu bitaro bya kaminuza y'I Butare, uyu mutangabuhamya avuga ko kandi yazihaye imashini ikora imihanda kugira ngo bayifashishe mu gushyingura. Ngo ni katiripurari, abantu bari babaye benshi. Yavuze ko yabonye abantu benshi cyane biciwe inyuma y'icyumba ahantu hitwa Inyumba na Cyahinda harimo abagore n'abana. Dr Rwamucyo asanzwe akatiye ari mu bujurire. Dr Rwamucyo yiteze ko urukiko ruzaca neza urubanza rwe agasubiza icyo ahamya ko yakoze mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Uwo ni Dr Rwamucyo Eugene, niwe umaze igihe ari mu maboko ataraye. Ku munsi w'ejo Perezida Ndayishimiye Evariste akaba na Perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe yahuye n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo mu murwa mukuru wa politike mu Burundi, aho harimo kandi na Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo, aho uyu muperezida ashaka kunga iyi mitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi, aho bavuga ko batifuza ko itegeko nshinga arihindura. Ibyananiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, twitege ko Ndayishimiye nk'inshuti y'akadasohoka ya Kongo azabigeraho. Reka tubitege amaso. Mwari muzi ko Perezida Bassirou Diomaye Faye, Perezida wa Senegal, agiye gushinga ishyaka rye. Ibi bije nyuma yaho ishyaka riri ku butegetsi ryitwa PASTEF rigiriye Perezida w'inteko ishinga amategeko ya Senegal Ousmane Sonko, wahoze ari minisitiri w'intebe ariko akaba yahoze ari na somambike wa Diomaye Faye, aho bamaze igihe badacana uwaka. Mu itangazo rero ryasohotse ku itariki 3 Nyakanga ryashyizeho itsinda ryihariye rishinzwe gutegura no gushyira mu bikorwa gahunda yo gushinga ishyaka rishya rya Diomaye Faye, perezida wa Senegal. Perezida Faye kugeza ubu abarizwa mu ishyaka ryitwa PASTEF, ari naryo riri ku butegetsi riyobowe na Ousmane Sonko. Sonko watorewe kuba perezida w'inteko ishinga amategeko ya Senegal, ari mu mavugurura akomeye, aho ayo mavugurura agamije kubuza perezida uri ku butegetsi kuyobora iri shyaka. Rayon Sport iri kugura abakinnyi kimwe nk'uko APR nayo iri kugura abakinnyi bo mu burengerazuba bwa Afurika, nta handi ni Mali na Senegal. Muri Sri Lanka imfungwa zirenga 25 zaguye muri gereza
zizira imyigaragambyo cyangwa se imirwano yabereye muri iyo gereza yamazemo iminsi 2. Ubuyobozi bwa gereza ya Sri Lanka bwatangaje ko abantu barenga 100 bakomeretse nyuma y'imirwano ikaze yamaze iminsi 2 hagati y'amatsinda y'imfungwa zitandukanye muri gereza ya Negombo. Iyi ni zimwe mu mvururu zikomeye zibaye muri gereza muri iki gihugu mu myaka ya vuba. Amakuru atangwa n'inzego zishinzwe imfungwa avuga ko iyi mirwano yatangiye ku cyumweru hagati y'imfungwa zafunzwe burundu n'izari zifunzwe igihe gito. Ubundi abantu bafunzwe burundu cyangwa bakatiye ibihano bya burundu babana gute n'abakatiye umwaka n'amezi 6? Kuyeho hano mu Rwanda hibera ubudasa rwose. Ifungwa zikatiye ibihano birebire usanga ari nazo zigira discipline ugereranyije n'abafungwa baba bakatiye ibihano bitoya. Yes, Muzehe Trump yongeye kurikoroza no gushotora Meloni Georgia, minisitiri w'intebe w'Ubutaliyani. Yongeye kumushotora akundi. Mumaze iminsi mumbaza muti hari imanza urubanza rwa Ngabo cyangwa se Mugishaga kuba David ngo azaburana ryari. Mugishaga kuba David ukekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa Ngabo Eric, uyu musore araburana vuba very soon, aburana icyaha cy'ubwicanyi akurikiranweho, aho ari kuburana cyane cyane ku nyuto kubushinjacyaha bwazameza ko yagonze Ngabo Eric atabishaka, bityo bakamuhamya icyaha cyo kwica umuntu atabigambiriye. Mu gihe ubushinjacyaha bwo uvuga ko hari igikorwa yateguye akagishyira mu bikorwa kubera amakimbirane bavuga yahereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho abasore bose babaga. Rero abajya bambaza urubanza rwa Mugishaga kuba David agiye kongera kugezwa imbere y'urukiko, azaburanira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Gusa ntabwo niteze ko nzarukurikirana, ntabwo mbyiteze ko uru rubanza nzarwitabira kubera ko imanza zo mu butabera zo mu nkiko ntabwo zikimeze neza nyuma y'amabwiriza yavuye mu rukiko rw'ikirenga ajyanye no gufata amajwi n'amashusho ku bibazo byatangijwe n'uwitwa Magashi na Kirahinda, bigatuma inzego z'urukiko rw'ikirenga rufata ibyemezo bikakaye ku itangazamakuru. Dore ko niyo wanditse usaba kugira ngo bakwemerere gufata amajwi n'amashusho bigora. Muri ukwezi kwa 7 Bwana Murekezi Vincent woherejwe na Malawi kuburanira mu Rwanda nawe wahamijwe n'urukiko rwisumbuye rwa Huye icyaha cya jenoside, arakomeza kuburana, araburanira mu rukiko rukuru ruburanisha ibyaha mpuzamahanga n'ibyambukiranya imipaka i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Mbere yuko nyuma yaho itegeko ryakoreshwaga mu mategeko ajyanye n'amategeko yo mu muhanda cyangwa ajyanywe no gutwara ibinyabiziga mu muhanda ryari ryo muri 1987, muri uyu mwaka ryaravuguruwe. Amategeko aravugururwa kubera ibinyabiziga byariyongereye, imihanda yariyongereye ndetse yaranahindutse, imitwarire yarahindutse. Kera muri za 80 byari bigoye kubona imodoka automatique. Uyu munsi gukora ibizami bya polisi cyangwa se bishaka gutwara ibinyabiziga na automatique zirakoreshwa. Haje amategeko aremereye yo guhana bihanukiriye abantu batwara imodoka banyweye ibisindisha. Rero uyu munsi iyo umuntu afashwe yatwaye imodoka yanyweye, ibipimo byagenwe bikazamuka. Iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igihano cyo kuva ku mezi 3 no kugera ku mezi 6 cyangwa se ihazabu, ariko ibyo byose bigenwa n'urukiko. Aha ariyo mpamvu uwitwa Eminyawe bigoye ko
yarekurwa ngo agende arongore ihogoza rye kuko afite ubukwe kuri 19 nk'uko babivugaga. Hanyuma biragoye keretse nagira amahirwe akaburanishwa mbere yo ku itariki 19 yenda akaba yahabwa ibihano bisubitse. Nuko nareshyaga, nuko nifuje kubaganiriza, nuko abantu bagerageze bamwe less kandi nubona wanyweye n'amanyinya ugerageze ushaka umushoferi agucyure, yewe ntabwo ari menshi, ni hagati y'ibihumbi 10, 15 byakabije byaba 20, ariko ntujye gukora uburoko no gufungisha imodoka yawe. Nitwa Jean Paul Nkundineza, ndi kuri Zebra Hotel mu mujyi wa Kigali kuri metero 500 cyangwa se ku kilometero kimwe uvuye mu murwa mukuru Kigali, uhereye nko kwa Makuza cyangwa kwa Rubangura, ikilometero ntabwo cyarenga kugira ngo hagere. N'ahantu hahumeka hari amahumbezi, nubwo muri Afurika hashyushye ndetse no ku mugabane wa Amerika n'i Burayi, ariko hano ujya kubona ukabona akayaga karaje da, kubera ibiti byiza bikurura akayaga, ntumenya aho bikura imiyaga. Iyo uri hano ntaho bitandukaniye n'uri muri Edeni. Nge nitwa Jean Paul Nkundineza, Imana ibarinde mwese.